كونفرنسي كابو فرون نجرا قرانا سودان كابو سكندات يتانا قرانا ان شاء الله بليس خير فيروت نوفا خطو الله اكبر عربو يا تاريخ جيرو بيخ بو يا تاريخ جيرو الرشيخ اغاز تانا بريزيدنتي دم اسلاما وشي سمغالا دري دوادا شيخنا شيخ علي تكبير تنغرا ولتجدنا ناس فردا الله اكبر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تيسو بركة ربي هاقودو وقاني في لالنتي كودا مويسين وانقدو كيسا قبدي وحاردنكو سلام يا مقع مجلس كدير دبا هي فرصة ليسيي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيني غيش جانا لي ديوتنا أكبياتي بكبودان ورا جولدي فودة كيسا غليجر تقلب منستير خبجمو تقلب منستير إثيوبيا دا وبابية مديرة فودة نيتران الحمد لله والتجي دارتي كاهر ما تجرا كارامو أدا درو سكنتا كنا خنا قبيسون قمتو هنقدا نما كنا خنا ني غلطو ميجچون ججبيسودا سكنتا خنا ور قبيستني غلطا قبدني شيخ جمال علي نما غره هندان قرا دعوانيس قرا قراسونيس قرا حاسوانيس قرا وهندان قرا حتى مما يسرمو لين شيخ قرا خنا درجاتنا نوغي وساتي ربي تن وايدا وجنان غاري درجه دمانت عشور بخنتا ايتوبيا لغا بخيي uu ku siiyay bilad geesiga prime ministerka Ethiopia mudane Dr. Abiy Ahmed farxadaas darteed maanta aan ku qadaynay hotelka Big Capital farxadaas oo xataa maanta Sheikh Jamal uu nala joogin annagoo halkan maanta dhammaan fadhina waxaan ku leeyahay Sheikh Jamal Ali ama Dr. Sheikh Jamal Ali hambalyo biladgeesiga maanta aad u qaaday dadka culimada ee muslimiinta ee Ethiopia dadka muslimiinta ah ee diri dhaba magaca dadka culimada aad ku qaaday Sheikh Jamal aka sadarka Ethiopia ti warra sadarka lama faadhay jira warra badasa goldi oo warqi fulatan tani jirani Allahu akbar Sheikh Jamal Ali akka nabi Muhammad alayhi salatu wassalam gaafa durayni ergamu taariikhni addunya khana akka tibarra wa akka tidbatan addunya garasin dimtu wallale ghayyara khat at-tarikh sarara senati nabi Muhammad islam ma tanan jijjir ma ile akana heddu o mishame gama nagadat hinistehe gama heddudan akka asirragaw namutu iddo jirturra intattafana jechu tanaf arra Sheikh Jamal wani jalqabame وانا ستي دابتو متي شيخ جمال عثمان بن عفان خنبنا خنات هجرة نتتافتا باذن الله الكريم شيخ جمال ان هنغار ربنا برسيستي اسمات تافت ربنا غرسيسي غاف اني غارغاتا كقبو اشواب الكيتا راي غلي هنغار رايچون امد ديدمي ترباول اسمات تافت ربنا غرسيسي وانت كوفان جان بجاكم بجاسينك ابيساتي maali binnan abba khanya da kasubtille oblis khanya gama khanille adir khanya Sheikh Jamal gafa jigatti shel ogaadalti dawsan mootummaatu ile mootummaan mana fincaaniti fi mana udaanitti darbite warreen fakkaattoota akka isaati fi akkasumatti qabsaa'ota Oromoodha hedduutu mana sanatti wareegame khunis milli raamurame dhalaanis itti daffaramte ilaa dhakaa baatiriillee meeshaa qaamasii keessa khaani garuu alhamdulillah rabbil alamin akkuma sinaacatul hadath waan jaanii jira hoguunni takka taatee sanirraa waa dalaguu jechuudha taateen tuni
جرجرة ذات مليت تناولوا الرواد لقوا حقا قدتو جيتنا منا مالي في وجامي شيني شي جمال شيخ وان جانون دبك أبوي شيني دلقي قبيني هرتي بياف بؤا وان قبو تكتي هرماچو كدندو أغرسيسي أمانا قبيني إسا خيسا جرتوسن مصون دويسين وان بياف بؤا بوسو وان تهيب جيچا kita sirriitiin kafaltii irraa barbaachiftu kafaleeti galmee seenaa tana seene akka sheekatti sambira kutee akka magaalaa teenyita dirre dhawaa tanattis ilma magaalaa tanaati hoggaatti kochi bal'ifne ilma harargeeti kasii mire hararge hogguu ja'an nama hundaaf keessaa qabdi kara hundaan taarikaatiitu dalagame jechuudha innilleen itti yaadee kan illee godhuu baatu laakiin wanni amma ta'e kuni waan jaba akkuma reefun tan asirratti hoggaanii jecha baniinsaa keessatti nashaattuu qisan najjaashtuu qisan wanni kun waan jaba qabeenya keenya nama keenya foon keenya jechuu bira kutee waan biyyaaf bu'aa qabu ergaa biyya tanaaf dabruu qabdu islaamni maal akka ta'u ergaa calaqqisiiftu takka tas keessaa mul'ata jechuu barbaadeeti islaamni edaanuu waan biyyarraa eeganii miti ka biyyaaf qopheessanii biyyaaf yaadu ta'uu nu agarsiisa moo agarsiisa nama biyyarraa shakkan tokkoo miti jechuu islaamni yoo dalage biyya guddisuu keessatti misoomsuu keessatti geeni taphataa waan jiruutu ergaan dabree islaama Itoophiyaa hundaafu namoonni fudhate sun isaa wajji fudhate sun hundi islaamaa miti jechuullee hin dandeenyu laakiin isa qofa wanni keessaa fudhannee irraa haasofnuuf nuti hin dhageenye takkaa sheekaa dubbiin gariin nama ajaa'ibsiifti reefun tana waan hin jee takkaan qaba zamannummaan muummicha ministeeraa kunuu zamana ajaa'ibaa zamana barakaati rabbi nu haa tursiisu amiin umayyaa isin rabbi nu haa tursiisu isaa fi warra inni badhaasa kenneef kanallee qabeenya biyyaati rabbi nu haa tursiisu zamanni kun zamana namni muslimaa keessatti qilleensa bareedaa argatee hafuura baafate dalagatuudhaanis ta'e wal harkuunis ta'e iddoon sun iddoo duratti namni kanatti firraachi laalaadha yoo qoreen dirtellee minaal baata gajjee yoo ichi waan fudhadha jee dhiiroo maaltu narra bu'aa jechaadha deemu san achi dhaqee namni muslimaa wal argee irraa fudhatuu fi waa salaatuu fi waa hedduu bakkattuu sanitti dalagame zamanni kun zamana rabbi iyyahamtuu irraa haa qabu isaas sheekha keenyaa fi warra kana beekee biyyaaf yaadee warra lafa'e kanaaf jeynoomina godhe akka diktoora biyyi kanaas rabbiin iyyahamtuu walumaanuu irraa haa qabu biyya teenya biyya nagayaa rabbi nu haa godhu biyya teenya waan laalaa hammeenyaan keessaayis tahee alaayis tahee hammeenya san rabbi isaanumatti haa deebisu kanaaf obboleessi keenya taarika adda adda dalagee har'a nuti isaanii jecha walitti qabamuun keenya hedduu bareeda nuti akka dhimma islaamaa dirra dhawaattis hedduu nu dhagamte hogguma miidiyaa irratti garree hedduun gammade akka mataa kiyyatti isa gammachuun tanama hundaa akka taate koomentiichi jala jirtu irratti hedduun laale har'a ammoo carraa kan argannee maqaa majlisaatiin obboleessa keenya mallee rabbiin fuulduratti haa oofu jennee galatoonfachuu feena warra isaaf kenne diktoora biyyi fi garii isaatis walumaanuu galatoonfachuu feena hamtuu rabbi irraa haa qabu jechuu feena maqaa keessaniin warra ammaasin waltajjii tana qopheessee asirratti akka yaada dabarfannu nu qopheessa kanaas isinillee rabbi sadarkaa tanaa oliin isin haa ga'u isiniin jenna ulfaadhaa nagayaan nu tura. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا شيخ علي مجلس دريدا شيخ علي أحمد مجلس دريدا بكبوتني يا دبر ستان قالتهم
السلام عليكم ورحمة الله. قالتوا مع ستي نافيرو كيسنيف هندي كيسنو إن شاء الله جا وهم ده دبتني في التاني شوف ما فسني أمتني قرآن ما نشوف الرابع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فاهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكر وذكر اسم ربه فسلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بكر جبري بيتو غنما إجاب قرأو مرة مسلمة قطة داودا تيفي إسلاما بكر جبري بيتو غنما إجاب قرأو مرة مسلمة قطة داودا تيفي إسلاما قطة داودا تيفي إسلاما تيفي إسلاما الجنو أما هدية غاري